Hi guys, good morning from Bangkok. How are you guys? Immediately. So agora daw kita get ready ato bahan breakfast. Ni hauni first day in Bangkok, hauni first day in Thailand. Welcome. Agora ita na ato bahan breakfast. Ami search tena breakfast place ni maklok lor-loron tomak no ni hain tare gostu. No agora mi hanena. So Fatima ne serni breakfast. Ne oi los ne bema kita bela hili. Depois ni ukurang buat los sa ne ben. Perfect. Probably get this on the way back. This one has milk. This one has milk. This one has milk. Yes. And then I'm gonna get this one. And for the drink, we are downloading. I'm downloading iTranslation. Probably it's really good. Sergio introduced it to me. It basically lets you save basic words or sentences in the country that you're going, the language, so that you can at least know how to say a few words like thank you, please, bye, yummy, where to go, how much, how many. Yeah, you should download if you're traveling. Thank you. It's already nice and sweet. Okay guys, so far new coffee agosta and breakfast mani and breakfast let's try. It is tasty. Ami gosta mania barato mos guys. Agora hotona ami hang hotona and udan guys agora iha Bangkok udan lor-loron nebe. La batida we don't care. Ami kontinua la viaje. Ami kontinua hare sernia rain. So agora ita iha tona sernia Sky train station. E ami hola day pass sane. Hola day pass na mami está equilibrando que descalai, ne BM hola day pass e agora você vídeo balão primeiro. Então é a primeira vez sai ser no Sky train. So let's do this. Nema caminho first stop guys, Dior Gold House. Dior Gold House rene anesan attraction ida ba tourist hotu ne bema wanhira quando mai Bangkok será sempre stop by hori bahare. Siramos a coffee place, ne bema kita beli halo reservation, depois mai hem coffee ne, mas ami halo appointment da ne be ami married Dior Gold House rene, se será mai helaran. So ni lara makne e depois parte lior makirene. Haturu ituane tia, agora next ami mai fala em Lumpini Park, guys, Lumpini Park agora udang, oh coitado, sorti Sergio ne ema preparado los. Ni hola keras be just food jane ami momento sikas American ni sosa keras ni tahu ni pasta laran tahu ida ni tahu ida ni ne be agora ami bele continue viaje maski udan. Oh my god, Lumpini Park ni sira ia gym outdoor sane. That's so nice. Ne be ita lau ita belo olahraga gratis en ba. Oh my god, udan det mus capaz tarian sa view capaz los. Imagina quando la udan pasti fatine bonita la limar. Sema ka agora dadau escola heneka, visita heneka, sema ramai tona comia crai que a menininha, será mimi gosta husi Bangkok, comia crai para hawatene. My house so far, será ma gosta max sirania mall sirene. Tama será mall mesak bobot, no mesak oh my god, demais red, furak demais. Agora mai é sernia mall phone ne mall phone foi em loke guys, foi em loke em setembro ne. Ne be agora ami mai hene. Ne tabeli dia phone loss. So here I am. And sernia fatin ne my iconic loss is sernia mall ne. Ne viralos e TikTok ne be hamos sakarak mai sai video hone no los duni nerel dari duni tamai hare memang persis sane an sai TikTok hare. Oh my god, it's so beautiful. Ema barakan sane he guys. Okay, agora mai tia sernia parte rooftop mall ida nian. Depois até que tumba ne mak reto que se sernia Sky train hane. Galos. So far how gosta lo sernia mall ya mall serre gosta hotu. Ami sei ba ia sernia Iconsiam hotu. Mabine ne think sa aroma ba ne be agora ami hanela mi enjoy la view ne. Ebe so far gosta mall ne. How much gosta ser ne Sky train, how paling la gosta mak ser ne macet traffic ne how la gosta permate. Okay guys, ia ser ne mall phone ne parte lete ne sira ia park hansane kapas bonita los. Re udang hasanemos guys. Ne los haurit menere ma bara close makhene guys. Latine sira kal gosta los mall kare. Depois sira halimar be hansane ba udang depois almost curioso gala latine
quando agora hau lau vai mere benção ne bane né ita hambri que claran tia nessa game da ita bah hambri que claran e depois bela kona ita da mas be passo halai sai mas eu tenho que make sure bela be pas nela sai se lá nia sai nia bela kona ko so ne be agora hau koko mas be hau tau que to então tem que uja jas hujan mau tam tok agora so for labar kik me helarang hela ohin ema barbara kos me helarang agora kale matau bokon mane agora hau heng hela ita heng será bene tun tela mas ita tama agora ita tama bilang kari oh my god imagina guys imagina passa o sweet bar depois vemos sai oh my god ne conta how bokon in the bake ne OMG okay guys agora how helaran tona how tem que cuidado o si fating ira ba fating se lukta masira ni ansa square ser ni be fating oh my god how ko to halai sai guys how kara to halai sai na bebe how to ketuan how to ma are assim tu tahu kalau tahun dalam mau pasok sweet depois ni sai oh my god Sergio hamna sahau permaten agora how tu sai arasta tam how tahu to how tem que step visida by the selo no tem que cuidado se lá be kona que sao imeran sa how bokon mas how lo bokon ida guys how be dikela Mereka tama bene la kona itaranya sabe square galai jadi hanya patek larang be lai ada so ni no be iha pas selesai itu tidak I'm so happy oh my god guys I am so happy next agora ita mai fali ha Iconsiam ami tem que sair o maknene Iconsiam Dem sa ros ne depois agora mi onde vou na atau ba tesik ba Iconsiam ami planu atau hangkalang oyam itu hanti iha narsada iha molda fong ohine me be serjan lada ita ba handet iha Iconsiam ne be agora mi tesik mai atau basic clothes guys quando sai Roma ini ne basic clothes no barato los ne be eu recomendo los se vai hira quando mi mai Thailand you guys should come visit this beautiful mall. So agora terminei tona ne crocodile guys ne lafai sirahan lafai ne aula imagino. So guys amehan ia one of the best restaurants ia ne one Michelin star ia Michelin guide guys. Ne be restaurante wow ne be ala sabarona Tuhan serniahan sergi mal ne pesquisa ne sempre they're the best. Ne ba misal memang quando atau mai Thailand ya tembarek ni larang ka agora dak kini kita halua imi ya tempo kare hakat mai ya mall Iconsiam e depois han ini tamani gostoso agora han dal okay guys so amihan lai primeiro ida nemak amihan ida ne sa amnya appetizer tamaguro udan maliri nebe ne paslos nebe enjoy la ya imi kita hamlah kari hareba han dal mos ne primeiro hau hani imi labele sende ansa hamlah sorry se imi agora labele han ini ami appetizer, ami main course ni, ami ordered how order rice, amro Sergio ordered ho tu naan dak tetun bebek tetun saraya, na manrade, ami ordered manrade, nebe mi hare ya, stay tuned, continue hare. E gostolos, mas ne gostolos, mas guys, how la imagina katak, niya manas demais guys. Agora hari mulara mana se mais atau saímos lá bele. Sergio am nasa la sao. Sergio ne se eu senti mana então berarti mai hau mana saat lutan. Tamannya biasa gosto makan hahan be mak malirin. Okay guys, so man ready makniana. Hani rice makniana agora tahana how koko atau uza be sera chopstick maybe how la tenda so uza hau liman dei tau fast hau liman, ba uza hau liman handet ya. Okay guys, tel datang ini one of the best restaurants iha Iconsiam iha ni iha Thailand iha Bangkok ni ba bisa ni mak visita Bangkok kita luar hakat mai ni mi kono hakat mai na iha mall dane hasil musa tomai guys tamai mi tem que sair roga lá ni be mi tem que sosta ticket sair ro depois mi tesik mis basic loss ni be mi mai tia hantil lá depois mi fila falem e mi se sentinha gosto agora ini udan lor-loron guys ni mi mai ini pas makne one Michelin star in Michelin guide so imagina ba hotu how hang ho ice cream maski udan maybe hau ting hang ice cream dan itu bisa ada kelihatan bonita los ni be kokotok tahan kokotok ya guys ice cream dane gaya maybe la tuiran sa how imagine ne be ice cream khusus ice cream dane how la recommend imi to sosa tamba ni kelihatan bonita maybe tahan ba waira tahan han itu sintian sa
la gosto da, ne bela lika hola da. Okay, thanks so much for watching. Agora ami on the way fila fal hotel na tama kalana sa imi are rasik. So ami husi kona mall Iconsiam. Agora tu ba fali for the sky train, maybe agora mi rolete ela. Hotu ami ba on a hotel e depois aba mami continua. Bye.